Ipurtargiak ez du eguzkirik helburu. Bere burua ikusteko lain argi ematen du. Nahikoa zaio norden esahazteko. Las luces de nuestras plazas tampoco buscan sustituir al sol. Nos proporcionan la luz suficiente para vernos las unas a las otras. Nos proporciona suficiente calidez como para ponernos en el lugar del otro y sentir cualquier injusticia en primera persona. En definitiva, nos proporciona la valentía suficiente para alumbrar sueños comunes. Norberan argiak behar beste epeltzen ez duenean ordea, hotz izaten gara. Norberan txikitasunetik zaila egiten zaigu udaberria ikustea. Horregatik, biltzen ditugu batak bestearen argiak, denon artean epeltzeko bide barria. Ondoko lagunaren mina, geure egiten ikasi dugu, badakigulako sufritzea zer den. Askatasunaren kontra, itzali nahi duten argi bakoitzak guk piztuko dugula erabaki dugu. Badakigulako, amets egitea zer den. Por eso, es importante recoger voluntades y compromisos. Es importante para poder proyectarlos hacia el futuro. Por eso, es tan importante la luz de cada cual, porque junto con la luz de todas y todos, seremos capaces de imaginar nuevas constelaciones de estrellas aún sin descubrir. Un futuro en libertad plena. Iluminemos este BEC con nuestras luces solidarias, con nuestro compromiso, con nuestra fuerza, con nuestros móviles. Argiak dira. Banaka pizten ari dira gure konpromisoak. Konpromiso irmoak, zintzoak, plazetako argiak bezain gardenak. Hoy hemos convertido el BEC en nuestra cajita de sueños. Cada una de nosotras es la responsable de encender la luz de nuestras plazas. Colguemos las mojadas ropas al calor de la luna. Olvidemos, aunque sea durante un instante, las dificultades del camino y reflejemos cada uno nuestra propia luz. Que cada una de nosotras encienda su sueño. Nor bere argia piztu dezala, nor bere ametsa aldarrika dezala, ozen eta argi. Gure txikitasunetik piztu ditzagun milaka ilargi txiki, herri bakar bat argitzeko. Piztu ditzagun milaka konpromiso txiki, plaza berriak sortzen jarraitzeko. Gaur BEC egin dugu ametsen biltoki. Encendamos nuestros sueños, piztu ametsak! Listo. Arbasoen arkaitza Nafarroa Nafarroa
arkaitza, lurre mankorrezkaitza, bedatzeko ekaitza, ekiaren emaitza, Nafarroa, Nafarroa, arbasoen arkaitza, zazpietan lehena, Nafarroa, 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 zazpietan lehena, gaztelien hauena, Santxoren asperena, gazten itxaropena, Nafarroa, Nafarroa, zazpietan lehena, sacar vuestras sucias manos de Navarra. Que los abusos, las amenazas y las agresiones cesen porque la ciudadanía de Navarra así lo reivindica. Solo tiene la explicación de que no quieren que se sepa la verdad. Nosotros apostamos porque se replieguen a sus cuarteles de España, porque se vayan.
eta guk garen einean eskubidea dugu. Eta zuk nahi duzunean gu izateko eskubidea duzu baita ere, dudaizperik gabe. Los navarros y las navarras vamos a decidir. Ese es el futuro y nadie nos va a parar. Señora Barcina, váyase. Barcina, vete ya. Hori da, Nafarroa eta aldaketarako bidea irekia dago Nafarroan. Milaka herritar ari garaia da Nafar bidea egiten. Eta badugu bide horretan lehen erronka bat. Nafarroa sakeatu duen erregimena bota egin behar dugu. Nafarroako leihoak eta ateak irekitzea eta alfombrak altxatu eta astintzea izango da hurrengo hizlariaren lehen ardura. Gurekin Nafarbidea saritzeko Nafarroako hurrengo lehendakaria, porque si gana Tafalla, gana Euskal Herria. Adolfo Araiz!